Prva stvar koju trebate napraviti nakon što skinete aplikaciju Jitsi Meet koju želite koristiti za pristup sustavu TAU je da odete na postavke, to je znači gore desno na izbornik. Sustav u ovom trenutku prepoznaje vaše ime kao ime, odnosno naziv vašeg telefona. Pa ćemo to podesiti u ovoj opciji koja se zove Settings i tu ćemo umjesto Display Name Phone 1 upisati vaše ime i prezime, odnosno možete napisati i samo vaše ime. U email ćete staviti ili adresu e-pošte vašu sa FFZG poslužitelja ili neku sa Gmaila, Hotmaila koju god već koristite. Potrebno isto tako podesiti adresu na kojoj se nalazi poslužitelj TAU. Trebate unijeti u ovo polje koje se zove server URL. Trebate unijeti vrijednost https tau.ffzg.hr. Još dvije postavke je potrebno zadati, a to je da započinjete poziv sa stišanim zvukom i da započinjete poziv sa ugašenim videom. A onda kad uspostavite poziv, vi ćete odabrati što od toga ćete uključiti, zvuk, video ili oboje. I to je to.